ahin pen ladak district committee lo plus mintum long na nga ladak BJP is Karbolong district committee secretary Simon Pungchu lapen uthot Karbi Autonomous Council Education Department dak Lumbajang block the chairman lapen spokesperson BJP is Karbolong district Selawar Bay lapen non head jong uthot akimi asai non alang lipan ponlo lajan ingling alang lipan spokesperson pon non dak is Karbolong district lapen longkiri tisu mintu mujir polo so la media nat ke lang bang tulon la si mintu me hin pen ini la bang so press meet ke phapon jas me dalam ke bang la hin lo je ke damtang nini ni thoma prang iltum karbeng lo situation ko that langdam lo pul sabu ke prek jek pai si nanga chela iltum mathau ne men suluk sodak arlor lo tomo nang ke jap lo puson se dam idolo jasmet mena khai hiyanang bong se dam ahem dam pul pe hili pen ke ap te kang kapati lat se dam suarlo phan thulang ni ko jang phan se bahai ka do lam pen cheng lo ni tu men pen details in details piponji asining thelo labang so itu ini si labang so serious isi ni tu press meet pa padu kono la si nang tum along tina channel pa nang chitong dum an same nang tum mam peng ke do nai rat kaching hona channel ang tin long along tin same paklang pon ko si ni pon la si non la hai kado situation prang alam isi ni ge than ni bang first ni than ko so pe ni lijir po salawar be than ko lai chan than ko phangju be than ko ye isi bang la hino je isi kamang hu me abang ke Ili tu bangke bangpan sorsa ring tu te, atau election hut ce sorsa ne yang ce sorsa lo, cipu ne yang da cipu lo, la bangka nutina party tu mesti me, amena song, amena party kece pai pan ge, political feel long ge, kece sorsa, mena a party tu ali ke long ye pan bangke claim lo, nil tu da claim lo. Itu me election tu that per me once for all itu bangke peace and unity la solam se matalo BJP pe ne kai se me. Kosong se monsam ke doji ma kosong se kacing pura sai na li tu ka prang thegi ma il tu mang bong kosong se kacing tong ke do de ji ma la so pan se BJP asong ake mang me na thim ideology principles na me lai lo BJP ko stame suang bong il tu ning hang he tu stame ninje do nang ko ti la penisi nang tu man kachuni me hello media atu jasmet media तुम आरुल तो बांगा थेपी नॉन नीली तुम समिजम से कचुबा अलाम कदो पेने पुले लाबांग ना तुम का सेंसर बा नाल तुम निंग हां लाबांग अति नाउ तुम मना मसी ओ नाउ तुम मसी आ पेपर पुना आ मीडिया पुना नाउ तुम हेलो मेन नाहिम को बांग पासिनम थेगलोंग लो जे कालीदी कलांग लांग पछ थांगता 10 मिनट सरसा तुम ते सरसा ना को बांग लो जे आई कथा निनी नि थोमने परंग प्रेस मीट दिलो जे नॉन बांके आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एमपी इलेक्शन रिजल्ट बांके कार्बेंगलोंग बांके ऑटोनमस काउंसिल आवेलो नांग तुम लोंग लोगे दिसो क्लिप लोंग लो नांग तुम टेक लोंग लो लासी एक्चुअली ला बांके कुकिलो अपरांग के ला तुम दिफू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपरांग एस दिफू एसटी पुमति दी अपरांग बांके नोंगे दिफू एसटी पुपेलो मति डायरेक्ट बांके नोंगे नॉन बांके आमेना बांकी के दिफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कुसी आमेन इर लोमा दिनोन बांके लासे होता इलेक्शन वेबसाइट लोंग के दो कुसी लासो मोने बांके जे आई का थार बांके पकलांग कोन होना असिनो बांके 6 autonomous district ST parliamentary constituency non along tin sa me laso abang ke change mondo mate amena mukha lasila dakse me laso lasta hala dak paklang bangana bangke dake ST bogle X mane former aban busubula si non bangke mini secretary ha silchor long sidopo EM tuma power ta velo highland ha dak si le lo lasi labang su lama putha pen ai su pen puthop rong sorban ka pamang huta men ruling party tuman ka pache bhongji ruling party tuman konani lahai lam pen rong sorban pamang huta po ka pathun pai lasona kam si kali lia lam claim tab li lo alang
alang mga chini pami lake sixth schedule is the part of constitution within the constitution of India lage pini state government atum aning hang kulu de men lage pamir de nune lage parliament of India principle la bangke papas nahi je pini pe ada council avelo la bangke la maso autonomous district council la bangke abolish lo lage parliament pen pass de nahi parliament pen pass pe tik lagi un e hormuz putot alangli inu retired IAS officer pacobailo je pijo pe na daga avelo lasi kali li kalang la isi jat sitami isi la bangso bangke alang sini nahi de isi a limit to jat hormuz sitami nonga limit pen part de isi abisi ninge jat de kali li alam masmo lasi muni tumpu de tenga am ebar he bisibo pare ko sitame je ai ka thar bang lapo am pacobailo nang tu man ningdu re-election doi pola nang tu ningdu lo ke so re-election dolo ke damtang autonomous council of banglo nono bang kali subana prang ta re-election doi amuk doi and then Rasi Ladakh si governor for the first time governor Assam ka ben chief minister tu masih taralang solong public list kaddo of taking kaddo tekang semepa ding tekang Rasi autonomous council history lo ngare first time lo Rasi kosong si re-election ke tu pola dui kunong abeda hangjang lo Pawan Kumar ay tu mata men po pinap dige paglo amuk ko bola su atinu ron bangla ta abeda lapen na tumako pacobai thulo je ARO office mukha abedet po difu ARO office siloni jam gulaghat pondet po fuloni kampur pondet po dongkam kampur pondet po mondol peni tuan daka abelo ARO office mo se abelo lasi te me rar fan pachong chongtui te kang non la son thosi mini secretary lasi neili pini la so press meet deadline pulo fan command lo jong si Ciklo jong junior pita jong si taksi dopong pule alang li moral ground pe resign mala ma election thelo palang ceca kai ma rarte ni asi media house court itu man lah lo ka chuning ri bang je aja lam ke nang tum ke kaita chuning ri nil tum ke ningarong pilo ke maximum nil tum alam themuka CM kuno EM MP mele kuno nil tum rong pali ne thro nang tum channel kan pali lo nela bangke nang tu mai partiality si non ko ya do eno lo lamai ke mepi galam asi ke bangian ni basa for the greater interest of the people of Karbi Anglong not only Karbi as a whole kadawe do an initum insam jin pen monsam ke do ye pha pupu chitru pakra pakru pusan pa videji phanga mutin si tane ar kudo darma non ko lahai kalibi kalang lam pen ke men rong sore chi de men aku gunane ar muchi jin gutai कोने ने प्रोसेसन कोने ने इफिजी बार्निंग कॉल हाई तक क्लेम देता है मत धारणा तो में क्लेम देता है आला तुम मनी तुम आहप तीन कोई मत काली लिया लाम पोसे तमें लासी नाम तुम ता चीनी पामी मत जे कुनु दिन काउंसिल के डाकमेंट बोराक भूली के नाम दे नॉन मता ऑटोनोमस काउंसिल लासी लासन प्रोवोकेटिव अलार्म कनेंगे है जो ने सी दिमा हसाव लोग सी तमें नाम तुम अर्जुनों ला इलेक्शन पीरियड तो बम हो लासोंग सी जाए का था पन कचरा आतुम मांग पनेंगे निंगे लो जे काउंसिल पार होलो दिमाग सोता नोके जाता पार था वेलो को पंचायत तिरास हेंतेन को डाक्टर पंचायत तिरास दो को कोना पंचायत तिरास दो नंता अभी मुझे डाक मने लसाटा का निंगे लो मत डेवलप है इलेक्शन के बाद हम दिखाएगा काउंसिल का पावर है कि नहीं लोंगले पत्ता पियुमा लोंगले पत्ता थानुमा थानु ने मा निंगे खुद लो अर्जुनो मनाउ तुम तो लासी डाका बांग तुम सीएन के लाए निंगे जैसे एक्शन में नॉन दो बम लोकलेन बम लाए बांग Nasi kali di kalang lang pen thot pamang utam teri je pan lapen isi bangai kata wo rong ru Karbi Anglong atok anu arat ke don tum sampai je labang so je ai ka thar pen ka pamang utam alam mangke kamang hu dun di je pan chunuro ni saya rong masor kata wo kita ke long lo pengelahai me nom belum voter ta alam ni तुम किरे में बंके बीजेपी अगर बुतुर तंसी वाला वोट के लोगन के ट्रांसफर है उसे अलाम लगी किपू लासी लाबंके लांगडम को पुलोतंते जों से बुतुर ट्रांसफर उसे अलाम लेके अकोई के वान पुलोतंते लाबंके तुक्ते लेके पास चुबाई लगे ट्रांसफर होने लासी अलाम लेके एंटी नेशनल लाबंके
Karbi Anglong sa tagali All India abirodhi lo. Athe la bakhe National Party election. All India election la bakhe. Lase alangli lason akoi kiwa akon bakhe sudak pen. In rem nang Karbi Anglong la laten kitek kiri kadu kare tung ta Karbi Anglong doan na bean. Atung ta kiri ta lepten alangli kipa cobai alam. Karbi Anglong arat atau han misguide, mislead. Kaduk kami kiklem ten kither kiham. Pen ajok se alang le bagai bhut asam talong dulu asam bhut abang ke alang le long temporary kali dak itu tele ke coba alam jadi tum angton pen insai etlo aku non tatar li pom lang nang itu tatar li dekno dia ai pathar lai kan dia alam ke coba isi yang dulu ko era to sama tang le ke waidak pen patini masih ni hin pen bangke kieng pen nasi paklan si kardong Fransige kali tu matakan kiwang konole tuhan kumbang kilo masih nili thetheli kaning je nili kuison si kartu kangkung athe karbing long agat aphan keklem pi only jai ka thar iluet laso alang ka chipinda lasi nili karju kangkung alang li chithak se ki metu jai ka thar sakuri do boma hud lada kwan si karbiarat han kirap ma la bangke alang li rada pan waida pun paklang tenisen nilitumi teknolong ke ASDC CPIML atung autonomous state amokmen along ajak dingkrui penta jai kathar contribution ave MOU ke chetokan ta lapen dak karbing long along kache song asong do anatung ke masap sapet sida sarkar ben agreement dola arlo song atumta UPDS atumta MOS 1 chetoklo non song trok atumta MOS 2 chetoklo laso long pen ke chok che kele dam de ke lage chipaking mi sita jai ka thar ke alangli sakuri jutkok pen election pathu thu det pen alangli hinlo ke theknai pu ka chipindak pen jaka samokmen laan central government pen priority nangi pi central government men si declare nang tuma phan autonomous state aphan nitung ka chingwai phan nang hanglo pu lapen talks ta damlo chingwai lo arnisi natta jai kathar je karbiang lo ara aphan than thi je talks ki doke positive kali talks ki doke pheri meme chunchi de tahai ke rat aphan than dipin nilitum ke jel jangun be tumlo sta huda kamanga langli ke thana bangke rat aphan ke than thu bangke talks ke positive talks ke kai le duta positive pusi central government state government ben ki do alam rat aphan paklang sita la pusona munit laso jai kathar alangli ke claim bangke laso talks bangke agreement ave pin pen pajutko agreement ave pin pen si pajutko lo Rahul Singh Narason apran dam nang koklo ong tum jel je tham nang lo pidanga tume guli chonang lo sita ultimately a result ke ave lasi jai kathar bang kopia potsi autonomous state amokmen central pen talks do boma puthakle pawidet abangke rat afan waidak pen chethan se akimi kusinili tumahin pen question do athe pipotma 1986 pen 95 MOU dolo 30 department banglo laso phi bangke non talks ki do isi talks ki do pen agreement dolo ta jakasa talks bangke jai kathare pawidet boronso alangli ke laso song men da kafek dam jui launch of kali 24 plus along KSA loksi songkre si bagdo alangli ko son sila son thak jamma basi ke thak nongta ako non moi sumuke khomeo kobo bisarisu mo je jai kathar press meetot eta kotha স্পষ্ট ke koise je gupto hoita tu hiteshor soikya dinot hoise aru pisot প্রফুল্ল কুমার মহন্ত দিনতো হৈছে বুলি তেখেতে অভিযোগ আনিছে আৰু বৰ্তমান কাৰ্বি আংলঙৰ গুপ্ত হত্যা তেখেতে চলবৰ বেজি সকলে আপোনালোকক তথ্য হিচাপে তেখেতে ডেট তাৰিখ হিচাপে কৈছিলে সেই মানুহবিলাকে যে হত্যা হৈছে এইটো মানে বিজেপি তেখেতে দায়িত্ব মানে দুখাৰি দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু বস্তুটো তেখেতে তথ্য বিহীনৰ কথা এজন পাৰ্টি প্ৰেসিডেন্ট যদি হয় তেনেকে মানে যদি যুক্তি না থাকে তেনেকে যদি মানে তথ্য নথকাৰ ভিত্তিত তেখেতে যদি কব বিচাৰা তেখেতে যদি ইমান সাহসত যে মানুহক অভিযোগ আনিব বিচাৰিছে আমিও বিচাৰিছো যে জেআই কাথাৰৰ ওপৰত এটা তদন্ত বহা প্ৰয়োজন আছে কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে কিয়নো
এদিনকৈ যিবিলাকে আপোনালোকক তথ্য দিছে বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে বিজেপি ছাপোৰ্টাৰসকলে দিনক দিনে ক'তবা হত্যা হৈছে ক'তবা মৰিছে যদি এই কথা যদি তদন্ত তেখেতে যদি সঁচাকে কেনেকৈ গম পায় উইদাউট ইনভেষ্টিগেশ্যন তেখেতে যদি গম পায় তেতিয়াহ'লে জেআই কাথাৰ এই যে মানুহ যে মৰি আছে হত্যা হৈ আছে এখেতৰ ওপৰত আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰে বিচৰা প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি ভাবোঁ কাৰণ তেখেতে এজন প্ৰেচিডেণ্ট হৈ যে আমি একদম যিকোনো দিনতে এটা ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকে চাব কাৰ্বি নন কাৰ্বি আৰু মানে ST নন ST তেখেতে বহুত বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আমি বিজেপি পাৰ্টি আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্য আনিছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত উগ্ৰপন্থী সমস্যা কাৰ্বি আংলং ঘূৰি আহি শান্তি ঘূৰি আহিছে বুলি মানুহে অনুভৱ কৰিছিলে আৰু অশান্ত যিটো মানে সৃষ্টি কৰিব বিচৰা তেনে ব্যক্তিৰ ওপৰত কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে যে তেখেতৰ ওপৰত বিচাৰ প্ৰয়োজন আছে তেখেতৰ ওপৰত তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি ভাবোঁ নহ'লে কাৰ্বি আংলঙৰ জাতিৰ মাজত সংঘাত হোৱা এটা শংকা আছে এটা ভয় ভাৱ আছে তেনেকৈ যাতে নহওক কাৰ্বি আংলঙৰ যে শান্তিটো বিনষ্ট নহওক কাৰ্বি আংলঙৰ চিৰদিনৰ কাৰণে শান্তিৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰশাসনে জেআই কাথাৰৰ ওপৰত যিটো মানে বাৰম্বাৰ যিটো বক্তব্য ৰাখিছে কাৰ্বি আংলং অশান্ত সৃষ্টিৰ কৰাৰ যিটো তেখেতে বক্তব্য ৰাখিছে এইটোৰ ওপৰত প্ৰশাসনে আমি মানে তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা তেখেতে ইলেকশ্যনৰ টাইমত সদায় ছিক্স চিডুলৰ কথা কয় কিন্তু ছিক্স চিডুলৰ কোনে ভংগ কৰিছে ছিক্স চিডুলৰ যদি ভংগ কৰিছে তেখেতে ভংগ কৰিছে তেখেতৰ মিছেছৰ নাম অঞ্জলি কাথাৰ বুলি কোনে লিখিব লাগে বা নালাগে এইটো বিচাৰটোতো তেখেতে কাৰ্বি ৰজাই বিচাৰটো ঠিকে আছিলে মানে কাৰ্বি জাতি কলা সংস্কৃতিৰ ওপৰত আৰু মই এটা কথা ইয়াতে আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি পৰম পুৰুষৰ পৰা 1975ৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি হিচাপে বা কাৰ্বি জাতি হিচাপে কলা সংস্কৃতি হিচাপে তেওঁলোকে এটা আন্দোলন হিচাপে আহিছিল জেআই কাথাৰে আজি দিনত কেচিএছ আফান্তা কপিনে ইছনবাক যে পেনেংগে নে আমুক আলম কমিটি দল পেনেংগে নে লাসন চিরাবুল ফুকনানে নাংলি তুম থেগন লাসি জেআই কাথার ফা নিতুম কারজুকাং তুম বাংকে নাংলি के क्लेम उन आन के नने रेजाल अवेला लासि बांग के क्लेम दु नफान के नांगली काय के कारबक बांके नांगली इंतनय लापेन कार्बी हियान कापाचारबो आ पॉलिटिक्स बांके प्राबजिन पेन स्टॉप नहीं ला बांके इतुम नांगने लापेन जों सी हेमप्रेक के हांग वेगी पुलोते निली थेगलों लेला जय गाथार सी पिनी दिल्ली लोंग टॉक सी दोदाम ता जय गाथार पर टॉक्स दोदाम लो जक्का सुपा जुट कोकलो लापेन अनपरा के काफ्रेक के अवेलांग लासी alang ligi claim a result card dia fan thanat ki wan pia belang sita non CM alang li phana kiro nai do sa people lo alang li ro thekte autonomous state aputhak ke lapen border aputhak ke Karbin lo autonomous council aman ke thenai Dr. Tuliram Ronghang sipul sar sipulo alang li ke autonomous state lapen border issue ke itum politics pathe nang nelo kadut kavita all political party do an sita me itum lada ke united nang polam ke appeal dolo sita pinyan ta alang li tum thangnat ta along meeting ke hang sita bangbe lapen la sualo got alo jai kathar jitu alang li phan election lo pulo tangte kaita remdep lo pulo tangte alang li bangke bluetooth pensi saren mane pothai atiti ko lasi lake bhiktihin mane alang li prop kawi a hormu lasi inut a president a prop awe pin pen laso alam bangaphan ke koi ke kalidiat nei lasi lahai aputhak alang li cividro nei lapen jakas a movement pen alang li kopi posia vedat ma bangke rat aphan klardak pen kache than se akimi kusini re tumahin pen ke pachili kang tum lapen arnisi APHLC youth wing atum kaning jedo je election ke rem non bangke BJP supporter tum anke BJP supporter anke lage bongo sena lapen lage kechi asu kulasu ke koy lasi la bangke bongo sena komatma identified kini bongo sena jong si dokok pulote identified si alang li tum kini sita alang li tum mani aphan BJP supporter aphan ke koy bangke lage completely chokche lapen chigidro nei adhe ke bangke lam ki than ta limitation along thane lapen ki jutsi da kukuri tisopi aphan pangthek thek the tum laso ke pathi lo labangke ninduk pi galam lo lapen laso puthak sita
law and order tum arsikjit pen laso kabisar laso kiri labangke alang ni tum phan ahok pe tum phan net pen arona ting lo arona ting pen kabisari phanta ili tumahin ACMC logalok alang li phan pain query phan order pilo lanchot kalisi alang li hem damsi mekri meglang kedo kisunga tuma afimilia tuma phan victim tuma phan lak ho a check alang li ka autonomous council ahin pensi alang li phan pajir damlo lasi ratatu je itum ke genange helprek itum kinangi ke karbia khai phan kirai kom itum kinangi ke longri ingsamji na phan sida itum mithangang bong laso kachi sorsar bangke APHLC jai ka thar a president na bang in ton nahi kusi nile tumahin karke kapachini kalko